Irwa, antay irwa, antay irigay. Pon kami, in kape na kain pa irigi. Agis penin kawari yani mi ngami, ni koin kami na konti tayo irigay. Sila nikukuray ni pusimain kami. Yay kain takatakas katawroy bukimi yan titin chay. Ngayon titabor ko, kwaro ko yay. Titabor ko, tarataray reme yay. Sa bubusing kami. Sa busing kami, kamana ko may. Kamakakya, yami, kain takata kaya kaya kain ay kay. Ni kanoy, silang nabusmain kami, arayruan ka pene. Ayon, pairigin titayay. Ipukin na miro ko rongo. Taan na nene, ikati in titayay. Ponto kurup na nene. Menti karesa, ni kaisbong may, so may kay.
Araba, aratan na nene may peso yo numanivene kunaya. Simena ikay, on the tay na sinamanga kita na titabuayo. Tirongorong mga kakukuray, sinakais po may Yesu. Sinakais po may Yesu. On the tay sa mga busiya, arakurubun na nene, mentirere at king so sa DBS, ay ki aro ko na pen ronira inon de tay kay. Sa busiya, pa kera kina ko may inira na ba kunay ito korana. Ay, kaparaparaya, tuta na tanda ni kay. At ay hindi rin kay mendiging so sa TPS. At ay ira kina pwede tanda rin. Ay kay kan na den jero na kay spong ay kaya rin de king sauce on TPS. Oscar pa iya pa. Iko na na bendig ita ino sina ko menda itom. Na ko may nangapanayan wow namita po ayo. Amrara ba? Mic test. Test 1, 2. Test 1, 2. Hey. Mic test. Hey. Hey. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. The fruit of the Spirit is love.
Hey. Empty and broken, I came back to Him. So unworthy, so scarred with sin, but He did not despair. He started over again, and I'm blessed today. He didn't throw the clay away. He molds me and makes me His likeness, fashions the clay. That's all of honor I am today. All because Jesus didn't roll the clay. He's the potter, I am the clay. In His image, He wants me to stay. Oh, when I stumble and fall, and my vessel breaks, He just picks up the pieces. He doesn't throw the clay away. Over and over, He molds me and makes me into His likeness. He fashions the clay. That's all of honor I am today. All because Jesus didn't throw the clay away. That's all of honor I am today. All because Jesus didn't throw the clay away. 여러분 Araba te atain deriri ya tingin so sa DBS amra pa may mitan deriri sa mga kukuray ni Pusimay yan ba te guru bunda ne may bigin ni beo de tay aray ruwa ay kikam te me to antara taraira an me meta kumente ta bor kuminay kukuray ni Pusimay kami Tetay di kay, yay kain kata kay ka agya kain ay kaya tauroy, kama kunan kabongan ay, inan tetay di kay, sinang kukurin busmain kami, ngaben ay kam tataray ra o kam kanakam meme, tay meme na kumay ra di kitay kay para orang kami, inan tetay di kay, sa busmay kain mo pikinibeon tetay ay, raba aso pananin ay karin na koy kay.
Hey, hey. Hey, hey. 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 Ay, arabatan na ni kay, antitayay, kan na time to anong uwa kiro yaratan na ni, mentenan ni kare sa ikakakoro, ay rin titay kay sa mga kukuray ni Pusmaiya, tukuro bunda na ni may peso, paano ka nakuha kunaya, tukura na naban titay kay, sa Pusmain kami, kain peso, kain ti kare sa may peso. Ay, inanon na katauray, rasanin eh, may peso, inanon ti tayo di kay, punta pa na rigin, nano ano, nakoy mi, rakuragi may pairigi,
Pon kami aray ruay nanon te tayo kay. Ngayarin te tapo ko. Taka yay. Yay kain taka ikataw roy nanon te tensin te tayo yay ikakya kaya. Kukunan na ko may kay. Ako taka dari kira may kay. Sa pusina bang kami kanji karesa. Kanaro na ba yay yakam noriya. Ay ka araka awapo rari kimi ang aniya yakain taka. Kay riya kata kaya. Paangan ni mga roy inon te tayo kay. Sinakukulay ni Pusmaya arasanin may beso, mantikarisan kay sepung may beso. Detay di kay sanga peira nupo. Are you tired of chasing pretty rainbows? Are you tired of seeing round and round? Wrap up all the shadows, dream of your lifetime, and then the feet of Jesus lay them down. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Share the dreams of broken heart, a broken toy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. And He will turn your sorrow into joy. He said you only see sunshine. He never said there'll be no rain. He only promised us love full of spinning. That's the very thing that once brought pain. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Share the dreams of broken heart, a broken toy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Give them all, give them all, give them all to Jesus. Share the dreams of wounded heart, a broken toy. Give them all, give them all, give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. And He will turn your sorrow. Give them all to Jesus, and He will turn your sorrow into joy. Ay sanga peira nupo bon te tayo yay. Sa pusiya di kaya rasanin may beso, mantikarisan may beso pa. Yamang kanakuha na ben. Kuna na tuwa na di te tayo di kay.
Puyo ento buwan kukuray. Titay di kay sinang kaukina. Titataro. Titabaro kami na yay. Sinang kaukina titataro. Ay mina, yan ako na ba? Ara mondong yon tuan timeuri. Ayare kekemay arakuragin kapane. Sa nanatuan na naratataro, titabaro kami na yay. Sa puperaki mora sa tataro. Tamera o atuara, sinapoy ko men kahit tao ko, inanon tameruan. Titay di kayo, gay ekonan di ke, kawaraki atariro amanira yon paidigi. Nuwa tatirongo-rongo, ay muan tika kukuray, ipukin meurira, ay ipukin amtangira tuwe. Kuna roni rin nun tamay meroy rin, painakoni na nun rin nun titay di kay, pasina na megino ko, o sina, kuna na megina, amma ko inanon titay di kay. Ayo ara tataro pasipupusi ko. Pa ako na ron at program ayo may muanan karukwato kina. O kay diya may muanan karukwato kina. Idong tami meroy di. Ay kay ratataro, idong Yesus sinakoym. Amen. Kukuray hindi tayay, ni Pusmaya arasamuan meroro yon suan ti meuri. Ngayaring kaya, sa pusiya na itiran dito ay sanga o pera no bobo. Ngaya kan nabe meron tayo di kay. Ngayang kaya kuririya king kaya kumena yan na mouse kay rarikinte. Arata bas mena yay kay may bas na arare. Sinangani gabi ke sepangalan na nun tayo di kay yo anak ko na nanganira te merirong. Ska sa maninga te akaya na kaya te meto an rare nungungura yon te Facebook. Yon te YouTube. Oy puningay rariki. Ay kasaro kong tayo di kayo. Nakameuririkin kami, kanabianin ni Meuri. Eta kung di tayo di kayo, kingin, di merirong, sabo beragin tataro. Tamera di karawa, kapusigo to uwe, roana ito uwe, tayo di kayo. Kung nakota batera, kingin, di merirong, ako nanunan tayo di kayo. Aki awana-wana ito uwe, yataya to uwe, ako timetuan, nanganay terapi ako. May busigo doon tayo di kayo. Ang anay payakin na tauroin, sa paway to uwe. Kora-kora kira, o merirungira. Stay na ko yung paikay, narandaraan ni Yesu Kristo, araw sa kamew, amen. Kingin, di merirung. Kingin, di merirung. Di tahiri kayo, o sinakairira, sinamuan na tahiri kayo, hindi yaw. Hindi tayo na. O di bayra sa'yo, eswa nga na magkenik. Siyo, baka tararwa, tawanik payo. Diba ay tangiri ako nakaroy. Kung nakarawa roy, so ay mainan nakarawa tirari, tikibe-kibe, o mga kiw. Tumagkayanik yayo, aki at diba karoy. Yabay ako na ben ako pati wayo, itaniyayo, natana ben diba, kispangan na ako na nakaroy, bugin tawanik kibe. Yan ako na kung tawanik kibe, o yan ako nakaroy, diba yari, tangiri at pairas. Yan ako so at tirari, pasin nagikinariya yung tari, nakuroy baka na ibus te tawani kipi, nakita kakanga. Yun ako nora tirari, minti, aderangan kiwen te tawani kipi, ayo ada kanya nasuku, ano nakuroy, naskruroy. Yun ora na pa, minan tirari, pan tirari, tauran, minan te, ada nakosa pa, yun lagi tirari, te tawani kipi ay kiyak. Ay, tapaya karoya, tuwe to makanik, yan na nakairiri ang dayari, anapayres. Hindi tayo na. O, tapayres sa'yo, ilang kanta na ngaya, bayan ako roya, narari, anawan kipe. Meta ka nga ngayon tuwa to makanik yayo. Hindi ako ni bana, nawan kipe, tapayres sa'yo. O, yangan na pa, anaparya ka ba na, ay tiran. Ngkuya ka na, ngkuya pa tapayres, kukuray na kakipe, tawan kipean. Namkanta ni nga ba na timya tuwa na kuroin tawani kipan. Aw kanta ni nga. Ako na pun nagi. Ngkuya ka na ang kuya tapayres, ako na pun nagi rari, kuna nakakibya, tawani kipan. Ano bebay dit ya suway bugira.
Tirana bebeire te swai bugire san nanganira. Kana staraya naruna nakarikipai ke moni karikira karikaki atam. Oye karikaki bacho ameta. Panin roira patana. Karikaki ron jesua papanin patana ke na riei na makuri. Oye nangan tirare inangan ko temerurung. Tetairi ke yu wanan terongorong. Temakene ke yu yaki roi karo tapena. Yang atira pande te tawani kipe. Are saking aya are kanta ni ngaya. Ya karikiri kia king kane pante tairi ke ai rapatara yu. Emeu nebe tepayare kuangan na. Tira tepayare kuangan na rapatam. O rapatam ebusimaya. Ebus kuangan na bate amara kay kata merwa. Ki temoya tamerwa. Ki temoya ya ki kariverebe. Ay nakunan na rare. Nakunan dotagi rapatara tamerwa ya sen karikia. Ya suan ke na karikipai. Nanamuan karikipai. Sawawat ya so ba jome ta wana kana sinora ron na karikipai oirion tapi kaura meti tairi ke yo jome ta ya ora ki kana ya pure tapai esangan sakate disisira tira temerung panin roi tira temerung panin roi eta kuikai temerurung panin roi pun mewa kinani meum na konterare nakapanian ta merwa kana sinori ay kanya o tam temerurung kana yang gue bati sakuga mekoti metuan nanganiya kana musu amara kya ako tako ba ana merurung yai awana puni merurung na bendare musu kana yang gue bakota ni ngarusin karo roy ron chamara kinte muyenga ade na yai takanga na ben ako yantay kana musu eta ko tete kay sakari ka kanara para pa inorak ke men ka na kanara nara pa inorak Dai tabi tay awa pupuri aron nararare ararinirine oy pure men nara chase ke ko anat ya maragi ne kanna oya ko na bende ke pekangkang ke mei anaron terare terapata ayangangani rayai terare ararinirine ke ara bebeire ya pure men nara chase dai tabi tay o sangania na sira muiran awana ben na kantangira tiran payarare akyana chase akangkang nakanakwangania pati soft drink kita payaran dia kada vereme pati juice awaria na busmaya tapatara ayo kasika giron jesua pena pun nakyana beto wana ay napaka akyana beto wana ay narare ina dieta ata na kon nareto wana auto wana napaka tapatara ay kasika giron jesua pena merurung roy ina panin roy te merurung ke sinoria ikay ba angin detay o kanaray kaya sinang tatangiri o terapata iswangira one slide ay kanak o kay temerurung kit nakoroy menterat panin roy bunimentya marak baka na stime to nangangan tapatarat amarak ay kay ana bunyay to kina tapetay o waririki aratay hindi din niya marak ay katamerwa hanakonan ng kanila temerurung pabukin tera irawat arona kana kono kon kabuwa teiro kon destoa o tera ya sandi kina kon teiro ko ya kamensa arona kusina ko ni kabuwa ako katuro am rice ako sitan nai ko ne nakana ko taray ya marak ay kan slide ay kay arang rawat arona kana nge pati sa ununigi kuna na kon namunaro ka ako na kiniki andi mo ni pai ko kiniki mo na kusan ni kiniki ko mga tupoki kusan tupoki ko mga kurokuray ako kusan kurokuray o terare mina was pakukan na anang kuro anang ko kwerare ko kompi
warere ke shortcut aron nararare ara magurian rapatarayo me saururing aron na nakarigipay Yesu akya karika rapatam ay tangiria bene merurung sikaw nga kay pasinariyain na maguriya rapatara ina mamakuri ya kitangira tapay warere ke aron karawana tangira roy pokona maguriya oy nakan ko terare the outcome eta merua ako na merurung roy ay kay bayaran kakawag inanon terare nanon siya marake inariyay niyay terare ta carbohydrate kita narare amarake ni kakura-kura inayay terare te taus sa marake karikirakian terapata kete tanna inayay tawat semen o kana kuraw taray payay kan atata percentage kana kurote terare amarake ni kakura-kura o te bimeni mewa te percentage si tangria rapatam kotara protein ke teiga te tanna tene bi meni mewa te besen makana kotara mo achemen oni me bi te besen te tairi ki ai kote me to en kakani amarake na nganu ko bani me bi te besen te tai ai tako te sisira kayo tera koriyai ni kanna tera koriyai ni kanna oy ekota ki kai pa ay ka debe ay ka konarien ka warere ke ay ka menteitera de mendamare nangamengim o ngaya na konan nangano ko de merurung to amara kay ka akakura-kura ngayon to sa ginangatay roy pa tera roy amara kay kami na yan away ka na nakukunan norian terari na dislaitan away kan na marake at yagina ki pa yan terari amarake ni kakura-kura makuring nga pa amarake ni kakura-kura ay kay ngaya terapata etangiria mayaki irawang ko te besenda di asan suangira di may na warere ke king etangiria bana warere ke pangaya kanaya nang rawata makita kakamaguri ako na uringa bana ako na terari ndaira kiti te amarake anare tenechi nakon terari te fat king kete kiris are ngaya nakunan ko rakira ito ay kinaginabi kay pati rice na kapenian dari nipupura kaya yan soka na king sinariya yung dari taratara roy pa sinariya yung natay amara kay ka sinakunan dinay nakunda batara para batara kita ngira tapaya lang kalibere metangiri pa ay kapon daw king payangan na nganira te merirung kana kunurian na ben dislike ay kan o ikan na katuto na marake ay kangayang kwa wariri ke raya are sokaya ay ngaya kunariya irigi ni kabesari ni kanna te may te kumara the oats, the orange, the hapero king, the baboy rice, like you eating in the super mo. Or the rice ay you, what eating is so anang pero ko soka, the Korea tata ndara, kutangiria ba, in a konasirim, kami na natin rice ay you, arita kapenya, arita papo rice king, anerigirarin, the bunches. O amara yang kan na manitira na ikan ang kwa konarare kona kawarere ke o ikan yang kan tirare teni kanara ngaira ke to yeirora to sasan na taya pasiriya tatandara ke sisoka simemera no pro ke ora ke ake veve mere ke men chamara awan yang kan tirare am portion king mai sini kana me konariya ni kan nan taina ko ni kana ko tara ikan chamara ke ya na ba ta kora ang kwa sasan ka teya awan yang kuya ko so ko tata nara sa mga kauringan yan tairi ki ayo rapatam etangira si amsmoy ay king kana ko kunan taraya roy te slide awan roy kami tata kina roy king ane roy may sina dahil na ko marag yamin na yan takakura-kura si yan amsmoy yan kaya ko na di ni kanna king amaragi bukin te tanna kaya karikirakian te rapata onore na ben slide anta katoto o maragi bukin te rari 1,000 te rapata Konori ana bente nam slide ane king. Kona paiteran te raw af roy ang aya roy ana riya indare. Dapat ayay te rari tanan vegetable bang aya roy tanan punga na rin ang ano ko yay ni miapuy te percent king. Ang waka na ako na pa ideya. Pay mari ko wana rin nun rak. On tayo na ko na riya nam fruit to wana na on rak roy ni pay menag bubura kay. Awan na kana ko timeto ni kakaroy ya. Awan na ang ano ko te rari te merirung king. Inati meto aterari sokam dia tatan daram merurung sinauring ana pepa terapata
Kana siya marag ada ko kakanna. Ako pasin ona diay nuring nga pati pasin. Ya kirare ya kikatay ni kato kararare. Tiso kan terapata. Kete dia tatan terapata. Mangay si katayan control benagi ro kon terare. Ito kinare kuna rare rawatan na urupay na kon terapata. Kaya rin ang kakawa giri siya marag. Tiray minang ko. Tirang ko min siya marag tayo na. Takakamakuri. Amara kay kay ang anita takakura-kura, metangira takakamakuri, payang andare. Namakuri kay kamakura kiroy. Terapata, ito ba rapata mi. Ang kanet ya marake, o kan kay ko san na marake o tera ko na megina, yo si metam o tangira po ko na rare ko nakamakuri makana ko peke. Ako banda ko nan kan karot makuri. Meirian ya marake, o wani tabi ng kawag. Wanang kakawag te terare exercise. Pero ko rare ko gate meme ye ora kem ko meme ara ni pro na pake ite agina gente terare inte nara slide ayo pa awan mai sin nan rare am kisike ke to kukan kana te pen awan te tam ke anen kan nam tam kan na nya ngayang kwana ayana kuna karunya kuna gi di ona to kwana tama ko ni pen anen ang pesin taw ke te Mara kay kana anangan na pati merirong. Ay naku nang tabetay. Nanganira ora kiking. Ay kay bahaya sa nakawariri kay nanon naratay na marake. Unagin ang kabesan kani kawariri kaya. Naku na rekwasan nataya. Awan niri kabarabaraan di ki. Tiraray. May sindoya marake. Ako na riyay ni kana. Kuya re kuriya tatan dara. Kaya ko stoka. Kaya ko memera no bro. Orakin eri ke mentya marake yake bebe. Ngero ko kwataya ba kumerirung uring ang kanya mga kaibibis pener aray inarawata te ne food yonya min terata nani vegetable ang kanya te vegetable mete protein ay may sinana ba sesan dare because nanon derare de slide may maina o wan kanya itin kanara akanya ko time to ni kakanna ako na time to ni merirung makana ko kakabibisi ay nakunan nang ano ko terare tinda patam ayan king Ditairi kayo, utangira rabatan benari ki akin jawabnya tayo. Au kantani ngapa? Akia tangira, jerapat tayo. Spenen tangira, asana timia tua ni merirung. Kaisa sa noria patiaswa sa ni karikira. Pome tangaira si merirung, sinakatimia tua nangan rapatara te merirung nabe. Kaya marake ay kahana ko na nanganira terare te merirung. Awas pangaran tairi kayo, sikaw nga kay kapesa terare, wani kay metanaan pukini kay. O tanani vegetable bangaya enangarinira te merirung kamraba akam nakapayan on tairi kayo sinakainira tamera rikarawa koraban tairi kayo sa teto we pa angin detay tate ne uruya ro nara aranire sabsiwan tairi kayo bako piang anira aranire metua na enati metua na kon diniyakin te tamero kite merirung kay ko sinoria pa kasan karikara patara yo Pakotangria pa na merirong, stangria na pa ngayon ito, pa sinakatime ito, ito, akiara ko na, mesubus ko ira. Stangin ako yung paikay, nandarani Yesus Kristo araw sa kamiyaw. Amen. Amda pa. Sa mo pera nubo, tirong kagurin di tayo, sa buyan to ba nakukuray? Kuwa, tabayar ko kanin na irapatam, kung nayangoya, pa, ina merurung niya irapatam, kinora kaya irapatam. Era pa, ara el tarekta, isbagin tirong mo, ibukin merurungin, taradwan, maurin rapatara. Ante tayo, sinapusimaya, at then dirurun di kinagi, at tinaniyang kabos pa, penin na kumay, nanganira kunaya, naramese tarimina. Aya, sa pusimaya, tayo, tirurun di kinagi, may tinaniyang kapos, paaban na ako may nakumuhay kay kamraba. Ay, sa pusing kami kain na buki, kamaban na ni Kirak.
hey, hey. Hey, hey. Johanna så sa jag hon sa Hey. Hey, hey.
Pamda ba? Ya meu kayo men ba yan? Okay? Ayo titay sinang unguraya kina anatea kat Yeswa mayroon arami sinare pasta tabua roketau ngayarin titay digay ama kekemay aray ruan kapen amda ba sa kuray nubus maya pas Unta tayo kayo guys ko na ni ba ni kota kinte the bayrik square. Au kanta nga baba ke ba. Ena ke semangala kawa kina non tayo kayo. Guys ba ni kota kina non tayo yo. Pondedan te banani ka mauri na koya ke anguran te radio ake amato kun te Facebook sa rida te banani ka mauri na non tayo kayo ta maru ayo na koimi ni kabane. Senasi Norara ngati wa tu wana riutak anong roy sekarang berita utaran di bayarik era ba kay yasayo sinamagin ako yung simangaray na nung tayo si wawara tayo rin di bayarik square ako kanta nga babag ba ena dege tesbanga kawag kaya sinatawrain takarwaya inanon wawa tayo rin kaya desira kaya sinakatiyan tayo rin kaya ena kakaki na ba sinanon wawa tabong akangay te silaki tirabugin ang kay saranaki bakain the 7th-day Adventist kaya ang kanaro na ba si sinorian na ratatayan kiribas sita po may akangay tirabugin na ang kay saranaki bakain te kay sibong ni karya 7th-day te kay sibong Adventist, tungora kay katan karyeria. Ayo kinakiran John Naba, ngay rakan je karisan kaisbong. As kinakiyay. Ikiribas kay dawiya kiasan nimuana dairakin nararay na kuntera at kaisbong. Round the day guys, takay kawuway kay the 7th-day Adventist. Sinakasin ako Pero karong way mantatabari batmos. Ada tagi nagba emiyay tuwari yone kaya nga nagitakosos. Ate kososan na rekuraya ay ki batakawring na kun jaw nabay. Batmos punjas makoro erang sikroy. Teka kaya to, tinibui tabun te kilomita, abagina. Ano na teka kaya kurin nabagin tarawa. Tano ko tawto, memere sa ngay tama taring radio geography. Ma, ilay ni mga wana. Ayos na ka na kangat,
teta po ay kipas ni mau tero kayay ay gari dieta. Etay bayone emera mo yepeto. Ay mina mana ko badamos. Ay mga girigagi na ko yepeto ikemete yay. Raum tetay kay. Sinanon gay tetay kayo. Tepay yari kinakon. Yone desmakoro abadamos. Mga tabana kura may yaku akangay kangatangin tabu akangay ano ko noria ako na kuraya tebok ano ko noria ako na kuraya tebok raw emona kitoro matakan para pong tawe pong tapos. Ano na, takoso saya ka nagi, yun eh. Pero ko ilaw na pong tapos. Ano pong tawe. Tatay kay, sinanakunukan, tapos kaya takosos. Ariyo siya ipanaya nila, agad naman. Sinanora, ano mo ko timon na nila. Takosas tumakoro na bimawa. Ate kibo ay anawan ako ni Suwa. Ay ako tayo ka na. Ay nora timan na. Tena na timan na bay kibak bay nuka ni karawa. Ay ilaw na temangkiryo ay agtotok. Bay natakin na nakuya agyamak antiyaba. Ano kuya botan namata. Nikabaniya, mabar. Kain bayrik. Angay lagi sila kung nakaraan. Kung nanon tiyatwa. Paya nawuta kitawang kiri ayo inuka ni karawa. Ay natakar wak. Nakoyama. Tibotan namata. Tinatan namata. Patayan teten ako. Tigibuan uwa. Ay kangay teka na. Ay kangay tapan na kura-kura. Kam na mga kadyaswa. Tinabuak. Pero kung naawa ni maskitaka. Akam na taro mauriya. Tuwari karawa. Karawa, mau naba, makubura kindan. Demoni ka tanota. Atakin na genera. Ara demon na nila. Eswangira. Pasinamaka tiyaswa. Eswangira. Pasinanora tiyaswa. Araw tatay rigay. Patira bukina. Payo bukina. Yero ko, anawa ni muskitaka. Ito, ay kangay. Inangin ko anawa ni muskitaka. Mga kangay, yero ko, anawa ni muskitaka. Kain bayrik. Angay lagi songoran sa tayo kay. Kana yero ko anawa ni muskitaka, tiyaswa. Awanin bugin ang katagin na. Yon ang tatayay pasinamaka tiyaswa. Atira ko kira timon na na ko yay. Ata ko na teka. Akam na taro mauriya. Duwari karawa. Karawa mga naba. Mamarawa. Makubura kindan. Iko kira nakon taro mauriya tiyaswa. Atara mauriya tiyaswa ningay. Tara maurian Diyos wari kari kakarawa mga naba. Ano na,
negara matakari ki bayay. Negara matapong nga Monterrey ni kakawak. Negara matapong ayan na pong tawaya. Atira na pong tawayan. Montapong ayatab. Apon takay sipong. Kani-kani ba ito mga ruwa? Ato ki buhay tawa na kontinua. Ato kutaya ka na. Awasa ka rin mga naba. Napaya makaya ni kapanaya. Anta kay sipong. Kasana maguri ala karaya tiyaswa. Ato ki takay siwa ni bong. Mandarang maguri ni bane. Ake karoy. Tiyaswa. Karoy ro takay siwa ni bong. Ato buya. Bagiyoy na, geto kiyay man na naman ko rin ibanim. Age kariki, mani karoy. Tirabuki na saranira, pakain takay sibong. Saranira, pakain takay sibong. Ibugi na, bayaw ni ka kitiyaray, mangge mo ni karika kitiyaran nabay. Sagsiti, ana kinakiyay. Saksi tataka. Tepay. Aka kawak emere nanon tatakay. Atira tepay ang kawak emere nanon tatakay. Pon tepong ayatap. Ayo tepong ari takinaki. Paano pong tawaya? Tepong at kay sibong. Awan na bugin na kay saranira pakain at kay sibong. Rari bari kang kanne. Patira bugin na saranira pakain at kay sibong. Kanne na tayo ligay. Sana ko ni kakaya. Paano na yata pong ating sibong? Inanom the week. The dictionary. Ebony in attack. As of the day, the 7th day of the week. Erang ni matatan. Agad the dictionary. Ayaki poroy may. Dayan dictionary ay kapon ni kinakin to naba. Saturday, the 7th day of the week. The karanta, ibanan na tax, amo na kita pong mention day, ito kin Saturday, ano na, morning pong into week Sunday, akay suwan pong into week, kakabanan pong into week yan, pong Saturday. Kaya kita di dictionary, ay kita takarenta, hindi para kayo kasi ng singaya. Sana kung tapay para. Atin-atin akin akin tapay para. Ruka tamang kurawag na tenuwa. Ano mabimawa. Ay teritoriya yung tatay ni matang akangay. It was Friday and the Sabbath was about to begin. Dadani kiribas sa makangay. Ang tapong inakata ng ngari ay akan titapas. It was Friday. Ay nga Friday, iba yung Saturday. The good news sarang teritoriyay. No. Terari kita kan kinasukunan Noria. Pasatatay, punta kay sibong. Dawana. Maten, ang mga usin Yesu. Ito ginagipangkipakan tayo, the Friday yari. Ay Yesu, nagyay nero ko ni kabira rapatana. Pau, payakan tatabas. Erin na ko, imahin bungin tayo,
The Friday yari. Ay mena nanon wani matena. Nikabeni abungin the Sabbath kita Saturday. Emusrawa. Tetaga Sabbath agar tata ni kiripasiyay. Sa ginano na tabas. Nanon tetaga Sabbath na komendata nebera as a part. Ay nanon na temusrawa. Maroka. Apo ni mo sila waro ya ituwa. Inanon tiruan mata. Sa part. Mo sila. Etapas. Saturday kita kay sibong. Ayaw siningay. Takin ta nabay. Ay Yesu, heusin Sunday. Ano na, heus Yesu, limon bongin the week. Singkani mata karenta. Singkani mata dictionary. Ay heus mata nanon the Bible. Ay Yesu, heus, limon bongin the week. Sila kasi nakatayan sa tayo kay. Tinapugin ang bayakan sa tabas ng kemet ni Yesu. Ruga wab na tenua. Awabi mawa. Ay takutaka na. Ay takutaka na. Ayro ang tiyapan ni kabaniya. Mengketawano. Ay to kintawa tenua. Kita ni mayon tay. Tanong na. Kain bayrik. Ang ngaylay kasi na kung titayrik ay. Etagi naki. Payakan titapas si Bukina. Payatan ni mayon tay. Ay tiyawa tenua. Ano na? Hiya ka ni mong tay. Dabong are Friday. Wanda mo kinang kita kinang para. Ruga wa metenuwa ni mmanowa. Ay ta kutaka na. Awa ka roy bay ka po yara na makapira. Awa mo skira wayan tatabas. Dawa min Tesua. Dawa min Tesua. Ano na? Ay ni ay kay. Apa na nabantuwa min Tesua. At tabas. Unta kay simong. Punta pong mo siraw. Ningay ito mga taboy na ng tabong ito week. Nakuha ibo metenua. Agi mo na tenua daw taka na. Una pong ang pong ni maguri. Mapunta tabas at at po ta ketab. I mean ako kagtataka. Het kay simong. Kam na tayo karaw at maguri tawana. Punta tabas. Ayan na pong ihoa. Inanon nami ni Maka ni Kapan. Round tayo rigay. Punta tabas. Ayan na pong Yehova. Inanon nami ni Mene. Ani Maka ni Kapan. Punta kay Sibong. Ano po ginang kay Saranira. Pakain ta kay Sibong. Rari bayarak ya. Tepung nga kay Sibong. Papakara tepung nga sa tatay. Masas sila king kanin tatay rigay. Ay mo na nga itatamasan. Taman tawa ni Mawa. Taman tawa tinuwa. Kita tabi mawuwan tinuwa ka ni Bong. Nakuha mo matinuwa tinabi mawuwa. At ako tayo.
until the following sunset. The sunset ito tayo kapunganak. Data ni matang. Ano sa tamakangay? Inayay romin tatabas. Mani bungintay. Nakon, bungintay. Bungintay. Nakon, bungintay. Ano bugin ang guys tabas? Nibungintay no Friday. Nakon bungintay no Saturday. E po ni kairira na tayo katiyaswa. Yay pitakin tatabas. Ilo ni Yesu. Matayo ni mawat ipimersuwa at tayo ka na. Tayo tayo na nami. Pahiro ko ba nakakita sa mga brabes? Yagiro ko ba nakak? Mahiro ko. Pa nakakuruan ano na. Ay ano na raw tayo ni kay? Yesu, yagiro ko ni pita tatabas. Hiro ko ba nakakuruan ano na? Kanano na baru ko ni pita tatabas, Yesu? Ay bisi suwa. Ay terangkan di bayaran kinakundahan nabay. Meron ko tema ko tenua. Ate kibuawa. Ate ko tayo ka na. Ito ko na kuya. Iri-iri kikarawan na rorin tatabas. Kita karawan buwaka ka. Tsaka kamaw, kita kamamat. Awa kayo na pam. Iragin ni mais. At akin na ba Yesu ang gero kong daw nabay. Iya kikarin niya tatabas at kay sibong. Iragin ni mais. Atang ba Yesu. Iya kikawagin na tabong at kay sibong. Ari tabas yung tayo. Angwa. No. Sa patiraro ni kawakinan tatabas. Yung tayo. Yay diswayaran na pati horolos. Suwagi tabuin na tinahin morolos. Tinahin morolos. Huwag ko na nung tam kadri baim. Kung nakatikay na dikim. Yay apagin ni kawaim. Pagkanara nga babagawaim, huwag ruwa tatabas. Ayari Yesu ang gero ko. Agyan ang kakamaw, wawaman ta. Hinang kakamaw ang tatabas. Abo niyang uya. Ngalayan ko tatabas. Ayaya ka ngayari kang tsaka nga. Siya kasi kuha mo abay. Ito kong tatabas o sa mga peri ni Buokya. Ayari ka po tayo Yesu. Ano ba ka mentas sinanong timani ba? Kung nataling nga ito kong tatabas. Yaki ka ito ka tatabas Yesu. Yaki ka mangora tatabas. Ekatamaro akawagin ang tatabas sireto ko na kay. Eswangi akawagin tatabas. Maron kawagin na eray ni kakawagi. Panagi kawagin ng tiyaro. Ari na mga ruta kyan takangang. No. Kanano na babita kita tapas sinusin ni Yesu. Ate sila kinta tayo kiyay. Hakya tayo na ni Yesu. Parin mo ko dito may suwa, tikimutawan na kontenua. Ate kinagayakangay. Ang arinukan, ang bibori. Na Apolonia. Ahora ko itatarin ni ka. Ari ay manipay utayayay. Apaw warin na ko. Naruaro na. Ari at tapay para tinunga tatabas. Ni kapara. Nanon tapay para. Aga tayo ari kay epitak tatabas. Singarano ba epitak. Doko ni Yesu. Pati matoa. Naruaro iya. Ayakastam. Naruaro iya. Atanayayay. At tatabas. Punaya pong inupuputak. Antar Mauri. Ang sipa-sipa. Inanon tepong at kay sibong. Ipitakin din nga tatabas.
Diririgyan ako. Ay kahit ako, bayrakin ako. Yon tetapat theki. Ay na kon nori ekare sa kay suwa. Are mo mayebeto. Dembrana. Berakamo. Swateira. Ay na kon to kirori kaya. Kay lo siya. Sikaya batamos mayebeto. Asa pa na ka naman kay tirahan niya kare sa ikay. Kamnaurin nga, paya kare sa ikay suway kay. At dagi na kinta po kata kasus na makuruwawa at ikibuy suwa. At kasus na makuruwawa na kibuna tenuwa. Akakaya ng taka, Yesu, yakapaya niya marikita kan brabe sa ikay. Awa kapaya ka nakawag. Paya kan tatay. Atira tatay kan. Kasus na makuruwawa na kibuna suwa. Noria. Ano na yung nakumin manang? Awa na palimatan Noria. Awa kaya Maria. Ano Noria na ba? Wa kaya Maria. Ano Noria na ba? Wala na tayo kay Yesu ni Kauring. Nakuntiyan na bay. Ay mina, Yesu ang aginaba. Yun eh. Kung ako na po kinakunyakari sa kay Suwa. Ato wala may buwa ko na. Tekari sa Alodosea. Kirari kaya. Gaya na kunyakari sa kita CTA. Awawa tinayin. Fiat ay kami na yay. Ay karang bubura. Ayaw tita po rin bubura kayo yung kuwata na ni Gladiators. Karang kamasan nun at libirin mara maximum. Maximus? Ilang kakamataw, teka rin sa Rory kaya. Akami na yasibun takaway. Awasibu akan na tintinahin mapura. Karena ko teka yon tinahin na sibu ay kay. Sita po matinahin tayo rakiasa ni karaway ni kamaranak. Alang smooth. Kaya sa kaupay. May atong agpatikari sa kaupay, may kaupay. Kahit arano ay tikari sa ritemro na. Tikari sa ritemro na. Akyana pa'y, may po ni kaupay. Tikari sa rinori kaya, kung kaupay, may kuwag kaupay. Ay punti ka ginta katuwanan. Yayon yan na kumipikan, ang natakan tikari sa rinori kaya. Patirabugin na. Ibugin na pa, ay pa. Mapay kurakin dyan nabay. Tirabugin na raw. Ibugin na pa, arangin nungo. Paye kaya teginaki. Panairi. Inanon dyan nabay. Ate-ate pa yerangin nungo. Doon na may buwa ko na. Asin na tekin ng detayay. Pitakin, tebong nga tetapas. Nakon tebong nga sanday. Yu tayo ni kapanim. Aga punta na yung tapas na kayo sibong. Matakura kakitaan na ni Maki. Yon, Rodisia, Girori kaya. Abanin na dati tapas at kayo sibong. Manggero ko. Ano o da timbe mayroong panabisya. Panang kawag na Sunday. Ngaya na tayo na Constantine, ngaya na mga katya. Asun kawan, the Roman Empire, yon taking tayo kay, ayaran naging kay ba, Istanbul. Maraw, kana ko rin na kung tekari sa, kito city ay rari kaya.
Ay na busimay ko. Kakatuwa na Diyos sa bubura. Ay kawag ginagaya tapon tayo mauri utaya. Ay na nun tatapo ay. Ama istira ni Beba. Ay kakaskwak. At irani kasa singkwa. Nakuya kain the seed kaya. Sinawin na the seed ya rori kaya. Dawa na may bukong dinanin seed ya kay suwa. At the seed ya rori kaya. Itaw-takan na kintatayan. Ilon titaw-takan rom. Titaw-takan teki. Eki kariyaya. Pana kamay nga gibeba ay kuwabong ay kay. Raung tatay ni kay. Ay punto nura na tayo katiyaswa. Diri kita ni buwabu matanua. Imara na kung diri kita ni buwabu ni matawana. Ay the council na the council of Laodicea. Ke Laodicea. Kirori kia. At council ayo. Eka metua kiai. Kawakinan te pong santei. Pai te pong intarumauri. Ponna naman kita Roman Empire. Ada the pagan Rome. Nipita te tapas say. Nakuya railuay kakarinek. Taan ng oran te tayo kiai. Agya kakawa kong tererio. Awak yan matap. Detayay. Matapana ni Karina na nakoymi. When the Roman Empire. Yan na natawtaka. Constantine. Angaya. Ikay bibita. Kakanaton te tapas. As of the day. Nakon Sunday. Ay kunya gyane the canon number wabu marwawa yon tetabo arorikeya tetabo nete gyane tetamai ay gosa matenano non tairikay pai pondaveya ay kan gosa na koy min tairikayo. Kalau kamu kan kaya kuwana, erangin sirawa, boke kako na ano sina ko yon te internet, ponte orang wakuwa. Mga yari tatabas, at kay simong, pun sigunaro na. Ingan get the Roman Empire, kasi ka tataru mauri ayo, nakon the Sunday. Uri nga ara ko ra kay kam na kontay kayo. Ay ka kamora. Ay ka kamata. Apas na koy mini kapan. Ya kami ni bayan on magdaman na. Ay kami ni bayo, on magayo kayo ni Kribas. May taro Roman Empire, nanatay Constantine, o ni ngayari mo ni kamatua. Kawaginan Sunday. Maro ka. At agin na kita kosos, tabi mawa. Kibuna nawa. O kibuna isuwa. Aka ngayon ang takat yan hari. Ay takaruan te banay kura-kura. Ya kira ko banaw te banan. Ma takaruan te banay kura-kura. Bagat ano ang na kung tiyan nabay. Pasiriya ino kira Joshua. Are kari kakarawa. Mga napan taro mauriya. Sinakiriya ni kanga. Sinakiriya. Debong apas. Diyos na ko tabi manawa. Agi mo na wab merwawa.
ata ko taman hes mo khos te thap te kaisibong yan te mong are sinay no aka men suang kismuni terera para kawagin na te thapa si maindo kuya te mong are sinay dosin ako te bimanawa awa bui marwawa ata ko taka na noria pangkayanganin kami yo at tamas. Ayanganin kami ang marakin wabong. Hindi ko ano pong. Akam na ba rin mayakan na mitapon ako. Iyakin ako tiyamat at man na. Man na natapon, takay sipong. Takay sipong. Matawana, ada bimanua, ada kutakana. Angkes santete memoti ya temang ada sinai. Ayang ani bawa baba, ake baba sua ake tebuina, ake baba ake sibu, ake akuriaki, daboni bain jesu. Tana bani yeriki, daboni bain jesu ya ada baibara. Matawana, ekoroboki ya nasibu ake wawa. Teka wawa, ikoro po kiyon tiyo, nge po te pati, nanatay pamron, alero ko rin niya ginayayron Miriam Mabesa, at katinua, nge Yesu ikoro po kiyon tanong. Kanang koro po kitiyaswa, awan tayo tiyamata, anak ko na ni kami una na kurubok. Kanya kurubok iti aswa. Awan tayo jamata. Anak ko na nuaya ta kurubok yay. Atira kanuan na kurubok iti aswa. Dapo ni bayna. Pun suwa kita buina. Kuna tayo aswa na ti aswa teman na irerikiw. Pati aswa nga yay tawanin na. Kuna tayo karawang bay tabuwa kara kintarong mauriya. Kuna tayo pakandiriaran ti aswa. Kuna uri nga tipong nga tapas si tabuya. Una po nga pong namakuri. Ata kayo sibong. Ana tapas siyo ay aswam. Kuna ka rin niya tamang masinam. Kuna tayo kamatay amata. Kuna tayo ba ni bule? Kuna tayo ra? Kuna tayo kebe? Ako na tayo matay. Kanuan suwa kita buina, tetapas at kayo. Ngalakotak. Pati meto at suway. Ayarang kanya ba na kita meto at tetapas. Kuna tayo matay, pakanuan suwa kita buina. Nano na po niya singkane. Ako nakawagin at tetapas at kaisibong. Kuna tayo kebe, pakanuan suwa kita buina. Ayarang kanyang kay naurwa, takawang suwa. Ano ko nakawagin at tetapas at kaisibong. Kuna tayo na, patapwa kita ira, pakanuan suwa kita buina. Ayarang kan na panaki, kawagin na pong tiyaswa, at kaisipong pakanuan suwa kita buina. Kuna tayo na ni bule, pakanuan suwa kita buina. Ang kanan na patapwa kita na ni bule, nagkaroon ko pong ngay, isinan kong temere. Tirangkan na bugina, panakaki, tiyaswa rin takawa. Kuna tayo kamatay yamata. Karena ko tayo bati matua, tesua ko naki siri-siri. Ayarang kanne, padna ko na niya kinakuha na tapos tesua, ay takay sipong. Kuna ka rin niya tamang masinam, pakanuan suwa kita buina.
ayara panaki karinya anatabas teswa ate kay sibong ate kawanswa kuna taro mauriya ayara panaki tawanin na natabas na ba ate kay sibong kuna tayo karawang bay sa buwa karak antaro mauri tau ate rabugina pasina kasipan ako taro maurian tiaswa tire yitiane rari pasina taro maurian tiaswa ale kari kakarawan maunap kuna tayo bakandiri aran tiaswa ayara pasina bakandiri tetabas ate kay sipong segbati man to suway kay epon tabuakin na pati siri epon tabuakin na pati keve epon tabuakin na pati veneni pure epon tabuakin na pati matay ano ko konti bowi ako kato kapay yan tapay para arang ni may sibukin na ako na kato kapay yan tapay para matawa na bukin na mo nakakawag suwa ka na tibuin na akanin na nung tapay para wag ko na nataya ko mure ni karukwa ko suwa ay katibuin na to sina ko wabi gibunawan wana kon wawa ata kuna uring ati mong ati tapos tabuya ona pong ampong ni makuri manika sa makuri ate kay sipong tapos kahit yung sibong kangay ayat tapos yung kuna gagyaman na Europe gagyaman na ko Amerika ana tapos Yehova ayaswam siwawa na swa Yesu esan ilang nga sitrong rungwan gaya ka maningagi rin teman na tama ta swangaki kuna swangay tirari kaya kura bakon swaki at aginaki akana tayo kay Yesu Ate monswa matay na wawa telibi may suwa to kudakana ayata ku Yesu na koina ona tangira Yehova Yesu manom ni kapanea antamo ni kapanea an wana ni kapanea ate ka wawa ako na tangira ram na yoron tangiram iboni rom ram to tayo kay suway ka wawa kay punna ki akoro na ma papa nasibu ke wowa temon nasibu imeran jama tamadeswa tikawa nasibu imeran jama tamatama temon nasibu katan na natangira jama tana konteswa tikawa nasibu katan na natangira jama tana kontjama aw ay dakinaki kana ko tangira tiaswa tar mauria tiaswa kana ko tangira tiaswa tay karo yang bay ka buwa kakara ko na tar mauri tangira tiaswa mana nomni kapane era naki deswa yo bade sama ada sama era naki ba kanga buton na yakanta ninga yebera aterari kilo ya itera sama tawana tangira tiaswa sama wawa tangira rom kana ko tangira rom tay kamat kana ko tangira rom tay matay kana ko tangira rom tay keve kana ko tangira rom tay veneni pure kana ko tangira rom karina tammasinam kana ko tangira rom tay rayana pai awa deswai merenam matiaswa
Unawa Joshua meron ng madamata, kautan ng tanginan akong damata, kawaginan siwagi unawa. Kautan ng tanginan akong ako tangina rom. Vertical, ayaw isandol. Ayaw tina. Ayaw pa rin doing kanne. Ayaw ko tangina Joshua. Ako tangina rom. Kanuan de sama. Ayaw ko agyokak. Nako yay tirara. Ayaw ko aginabayro ni mote. Chakawa. Parunawa. Akibunan ni mawa. Yai to kin suai kai. Ya pene taya. Ya to kitaya. Taya neru to bote meto wana ki bunai suwa. Avanu ata kutakana. Apene ni kokoni me kana suwa. Amma to anna kitoto ki agarawa kin te kwawa. Metes. Ake to kin suai kai. Kana to kite suayo. Ere kita kanga. Karena iya ko nila ang destoa. Era, ira. Yari apa ya pun to kita suwa. Karena ano ba sa betin na to ay? Paano kawagin ang kisuwa ay kay? Nano na itim na to na ba? Tatama sa takaisipo. Kasi sa bimawa, kung muna bimawa, tayo ka na. Ay, nano makaya kaya Isaac. Agi atawa na suat Yesua, mani makina ni Yesu. Raun ta tayo kay, kakayan ta tayo kay Isaac. Ere man na makina ni Yesua. Ani makina ni Yesua. Ere ke, mani kawakin ni Yesua. Wag mo na niya ko yung buko nakawakin ni Yesua. Ni karukwa, ko ni makina mo Yesua. Wag mo na niya ko yung buko nakamawagin Yesua. Negara ko ako taya. Pakori makina ta kamawagi. Ari men ay run Yesua. Ari the secret ni kawagin ni Yesua ring baisi. Kuno ni makina roy Yesua menon ni kabanya. Kuno tangira Yesua menon ni kabanya. Ako na tangira rom, nayiron tangiram ibuni rom. Kana ko na kon terei, atay terei. Iya tayo gani na kain te KD5 and EBS. Kung kanta nga ako, punta ko naman sa tsaka-tsaka. Kung ruwad yung tumakwara, ay beniyam tay. Yay suwa ni kasi siya kunanganak. Ruwa ni ngapong, o kapaniyak. Ngaya rin tagi nagi. Ilan baru na kayo rom. Karena kung ruwa Joshua ko mure. Apon te mure. Ko kapaniyak. Temet. Maya na pa istoro Joshua te mawe ke to kina. Ilan na sina Yesu Kristo. Ngaya rin Joshua. Ilang ni dagere ke matamawak. Asina rin na konti ngapong. Khusus tu mewah di Mesua tu katakan. Ayam terakun nak kunci nari. Ayam aku benda bukan ni yang nasinak kita memang. Akhir kau kita nak suat Yesua. Awak tahu khususan Yesu. Kani ginaya ya nama mata Yesua. Dia ini pun tu mungkin terkaya. Kani ginaya ya nama mata Yesua. Yai Yesua iroya. Ayay kausutan ni Yesu iroya. Atira kausutan ni Yesu. Kausus na meruay wa tibuina. Ata kutaka na. Kuna taro mauri at Yesua. Paano kausus Yesu? Punta moin. Titata ni Buabes. Raw. Ano kausus Yesu? Punta moin. Titata ni Buabes. Kaniginayan. Anakari si at Yesua? Yay Joshua yay. Ayay tamoy ti tatan ni Brabes.
Etekera wabu te bimawawa. Aya kani ba utabas. Bayan nari kapataka ni kinahan meron ng mga iya. Bangan na tayo. Maponi Yehova ngay ay tapuya. Ikan na ginom te kani kinay. Te kani kinayo. Punta tabas. At kay sibong. Te kani kinayo. Iloy ang mata. Ganari ki iloya. Awan ako na andi ki mata. Atani kariyari ako kini Yesu. Ate teka atani kariyari ako kini Yesu. Deta ni matang. Tekoraki Nine Adventists. Awan yang bugina asaranira Nine Adventists. Patani kariyari ang aira. Masih nakakandi ka patani kariyari ang aira. Enayay anakani gina Joshua iraura. At gina Joshua. Tani matok. Tan nongora. Hoy sa kitero orang di buah kai. Apo isa kina batero orang ndani kai. Hoy sa kina batero orang ni kamini baya toni mek ya ko mena yai. Pon tero orang wana ko mena ndan ta ka Joshua. Atero orang wai. Hinakan lagi rom de kanikinan. Etakaru atianera. De bana kora. Kosos tabi mawa. Aki puna isuwa na kunwanua. Pasinogi na tuware sinataro mauria. Ari karika. Karawa mo naba. Kau. Nge kota kanikinayan ako na matugin na naba Yesu. Mata yung abuy mawa at manimawa. At ako na tayo kay Yesu. Mga yay. Nga nakamnora tabay nurubay. Ay back. Ari tayo kinagiron tani rara ito brabes. Bata yung tataboreta mo. Ano yung maripok? Aki ataya. Kusi ko na natayang kanakuha ripok. At na ako kira yay. Yesu. Ikaw kira na kung nanatay taniera. Titete ni brabe sarirun taniera. At na ka noon titete ni brabe san. Dagi na kiba, imasu te wea ni bugani tan tatay te wana. Angge masu. Ay ben wera kay nanu nanayango. Bana tima to wena kenaki. Ay nanong tabiyaya ka na. Ay mina beto wena bugani ta. Mangemi. Ay maninga mina. Hake tiba uringa ni mina. Mga yari tiya kitanda pa kau. Awa kiri kana bayru ya tanda pa kau matanda idei. Agi anak mayer utarem. Mayer tanda vitiak. Nakon teta yan. Yak. Tuwayo atayin tere idei. Taniera. Ale ta kani kinayan ko ni Yesu matagino naba. Pasinalok. Angker ko taniera. Aso nga tuwari tematan mo sa buwaka. Yan kaya rin mo tawin. Ang giyata ito bayari taniera. Ito bayari karoya. Eswa. Ang anayaw tayo. Pag natataroon ako naswa ni karo. Panangan na ito ba ni Raban? Araw ito tayo di kay. Yang nga ito bayari. Timiyari taniera. Ebong. Ang kaya nga nagtimiyari, ayan akong siya nga tuwaya, yan akong siya nga tuwari matanong niya tao siya. Kaninay, payari kitimiyan. Ate uwaya, hindi yung kaya ako na kunanin ko ate timi, pari tayo tiririto, why? Ang nga natin katani na, saking ngayay kunanin ko atan. Mayay tiyato ay manay karaw. Ay kunanin ko ate payara pa, ay naniliya tuwaya. Dawa ako masu. Ay bugin tabeyangam. Padira na rin ako ng tautera. Kaya rin ko nga nagitimi.
Tuwa, ayo mim. Tani era te magoro wowa. Komia te bawa ria tata. Ate ini ka kamea kutarakina. Ate ini jamata. Te bawai. Kana konoria. Ate kinaki. Pasuna. Te kora. Papana mabaina. Te sila. Babasina. The bronze. Mana. The bish. Rauraun wana. Mambis. Mamamtano. Enora kita sim tawa na baba kami karawa. Ay riano rapatan te bawai. Ay main kunukun rapatan te bawai. Te sirak. Tera te bawai. Atera te sibwai. Ang kanano na batakora. Te sirawa. Te kaisira. Ano na? Paya itatain kaya siya po na ngaya. Hindi na patante po way. Heking kwa. Asari ka pati na Adventist. Kita ni karyerya baka hindi si buhay. Ante na tayo. Ay pun tira. Kabaran timi ati ni kakame akway. Ay pun tira. Tibayan nun na Joshua. Demi ayo. Paano na ako? Yay to kora. Ari ati akinaki. Yay te bis sa teranga. Ayay te raw mwa. Ayay te si mari te akinaki para pakala may karawa. Nori arapatan te buhay. Kukan na taya. Naya. Simenan te asu. Te papa. Te pepas. Ke te vai. Ke te raw mwa. Kukan na taya. Para pakan ngay te si buhari. Asa menaya imahin bakanan te tayay. Tira ka parante miyay. Rong te tayo rigay. Ngay naman kami na kung tayo rigay ng ngapong. Manataka te aswa. Kami na nataka te aswa. Tayo na bayon. Bayo rigay square. Aw tayo ka nagataw na ko imi. Enano. Aeno no te miyay. Pau. O ang andiki. Pati sa karyariyan ko eh. O kini Yesu. Asa nga pera no po. Ara ba? Ispa nga mo ante tamerwa. Nakunti nga pong tayo ay suwa. Inarita ki kanuan na rakawuwan tayo di kaya rakapenanapen tayo di ki. Sinarita na ko tirungurungo. Yon. Rungurungon. Okin Yesu ni Kaines. Matiara Adventist. Raba, ante tayo ay yapos maiya. Kain di kare sa may pondiki. Tukurubunan na may pondiki kaya ano na kumay nanganira kunara tuwa na inanon titayay. Kamrap. Aya, kana kami na kay kain pondiki. Kamana kumay, kana ko kunami ito kanan. Hey.
Ayo, ang atuta na tirong-rong erangin kakawak. Detay di kay, iya kipus ti pepa, na diya inupus. Ngayari, nakunti nga pong, inanon na ba kapanen na tayo di kami. Inapus na pepa, as sinanganing kami, kam na, kanuay tapiwa, tinanong ay kaya di kaya, may kanuan, tiriri, kung raya yung titay di kayo, ikutagi, may kanuan tiriri, nakunti nga pong. Amda pa, away titaya sinanganiya kain pondik. Titaya yo ibukin kunaya tukuran. Dap. Just eight. Eight.
8. Lord Jesus, take my life. Lord Jesus, take my life. I need your power and your spirit for your works to fulfill. Thank you, Jesus, for your love. Thank you, Jesus, for your love. I thank you, Lord, for Calvary. That rugged cross sets me free. Lord, I surrender my life. Surrender my life. Lord Jesus, use me today. Lord, I surrender my life. Surrender my life. Lord Jesus, use me today. Sanga rigi beira no bo bonde tai ai. O ai a kitu kina no ragi. Na sina pusia kanne te kurubu nane ne mina. Korobu de Pathfinder mai korobu angai ana mangkana ko ang kanne kuna na bende tai rigi ai. Wakorari ko kuna rande tai rigi ai sa mana kuna ngai reng kwe ada kwandungura tianene tayan rongo-rongo men na tiaka tiaswa ni kota gimet tinan tiaka ibukin tararuan merurungin dapatara rogo na konting ngapong katukan anom tinan na nini an dede yake na spakin na sanga pera nupaya tan na nini may kurubu at tayin mane o tayin na nini may kurubu.
Sa nga pay na ginuboy atay naman atay na inekay. Ay, ang kanaro na ba, epon, eswain to ginanom nungungura, tinanda nini, irangin may sidikit tinano ko na, ikakunan ka nakuwag, sabihin ka na ko na kunting nga, ayari, sabihin ni mga, kais po na ba, ikay na kunting nga pong, tiyaway suwa, tayo na ba, aswagin, tayo di kay. Imin, grupo na nini yo, sa pusmaya na pera kapenian, grupo na nini, pairigi, tadi na may pairik kain aratan na nini mendi kare sa may pairik. Dapat so boy, tuman kure. Sa pusmaya, ara kabenya grupo na nini non tayo di kay. Kain pairigi. Ditan de takatano tayo minayo. Kanaro na ba esya takabenya na nini ibugimi kami ay kaya raidwa. Raidwa ki kanakuha kita katakan din takain takatakayo. Nang kanaro na ba ko kung ay sinano kung takain takatakayo to ang takatakayo ang announcements kay Yara. Sinanon na raidwa ay kisagi kain di sibong. Sagi kain di STA. Awari di tayo po ray bugimi ade may nainari. Ano para yo sa penen ako na ba. Kama side naman kami na kung tayo po ari yami tayo po ra. Ataw Roy
ibukin kanuan te tayo kayo. Kamra ba? Sa pusmai kain pairigi ibukin takapanya nanene inon te tayo kayo. Eh. Imain na ako kunay ara kapenya nukurup nanene ikaw. Sa pusing kami kain doon dikirakin kapenya. Kain di kare sa kamamain na kubuki. Nakon pukin te tirano. Te menayo na kumay pukin megi tayo ka. Pukin te kain na ramay pukin megi kamamain na pa. Tayo ka. Don't the wa- Era ba sina detay sina kain na right rayo. Kain na sa kapaya na veterano. Tiamara ke detay sisan kakapaya tiamara ke atira ke rairua na kon nisi kana ya megi yan detay por are ena ponia ito wo tiane na ba
mayroon narasanin naman di kari sa may peso ni sina ari pun nami ay to na ba wuwa tanga wapi mo ano ana wuwa inanon titay ari epoye tirana jamara ke te wagi may bukiri kan di kari sa sana tataro sana tuwan na tatar namera awatwara kurapa ibukin nam teka kurapa ibukin tinan anene ay ki asan tapi ka ginanon titay di kayo manevei ay karagin tamero aki ako na andingi nanora ari kita we am teka ari asan di kina paron kania kita mangkwe ari rina kita na beto we ibukin tara ruakin maurira eso ini peneyo to we baka penena na konti tingapong titay di ngaya de subusi ko ti metoy dai don tame merori subusi bangana simena ko mente tapayo kamena ko dai namtangira am droy om kakawakin titay di kayo yay kanikinayan tukin temuan tayo di pakopuam kaswarawakim takakay tao na koim yay titay po radi katawrawak ibukin rame arairwa Paderawe oras kameo. Amen. Rapa, rairwa sa bubusing kami. Sa busiya sina. Pa yan ako may nanganira wakora. Kuna na, hindi tayo rikiyay. Ito pakampuni kinate sana na iyo. Ayo, ami ay ito inanon diri kiyayo. Pun kain na peti karesa. Men tisibong may piso. Rapa, sa upoy, nupusmaya, nbayra nukukuray, sa busina bang kami arairwa. Kami ay kakamro ko, may sinanukun, piginibew, pairigi. Kita po naman kawan pairigi, ako kokoro, sa busing kami, kamapen, maing na kontitirari. Kanaro na pa, irang roy di ka dero, kakainan na may gigay. Ayay kain tiya kadesa, kana, anapos may kami may gain kaugi tinantay po na ko mi. Ay sa pusing kami te aynen ti karesa may paidigi ay kaya kita petapi kamakaugi metan na mi pora pero nga ya miraw raw ti tayo digay. Kamrara pa sa pusmayari karsanen ndo po nukukuray ti tayo.
it's true. Well, I just can't imagine 10,000 angels cry. That would seem like rain to me and you. The angels all stood ready to take him from the tree. They've waited from the voice of his own. And when he asked the Father, why hast thou forsaken me? There was the Savior died of his own choice. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have and the sun slipped away, and the sky turned to gray. And when Jesus gave his soul, that's when the tears began to fall. I've never seen 10,000 angels cry, but I'm sure they did as they stood by and watched the Savior die. God turned his head away. He couldn't bear the sight. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. It must have seemed like rain when 10,000 angels cried. Sa buya mo buya. Nakoy mi arairwa. Ya ataw roy tan kataw roy ya maragi men namita iporari. Mamay na penagangay kita tuwa na. Sa pusing kami aray ni kam kuna kamakataw roy mi amarag. Akama nikiti na pero yan tabo kaya men ayay. Kanano na pato memen din nako. Memen do ko nisi kanaya. Ay rabo sa mga usmaya ri kaya sana na yo inanon tirana. Inon te tayo kay. She was driving last Friday on her way to Cincinnati on a snow white Christmas Eve. Going home to see her mama and her daddy with the baby in the backseat. 50 miles ago, she was running low on fading gasoline. It's been a long, hard year. She had a lot on her mind and she didn't pay attention. She was going away too fast. Before she knew, she was spinning on a thin black sheet of glass. She's so bold, the light flashed before her eyes. She didn't even have time to cry. She was so over scared.
She threw her hands up in the air. Jesus takes the wheel, take it from my hand, 'cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus takes the wheel. He was still getting colder as she made it to his sword, and a car came to a stop. Cried when she saw that baby in the backseat sleeping like a rock. And for the first time in a long time, she bowed her head to pray. She said, I'm sorry for the way I've been living my life. I know I've got to change. So from now on tonight, Jesus takes the wheel, take it from my hand, 'cause I can do this on my own. I'm letting go, so give me one more chance, save me from this road I'm on. Jesus takes the Jesus takes the wheel. Oh, take it from me. So boy and do buwan kuray. Mrarapa ay na petukin na ratayrikin de tayriki ay. Kwau ay gitu gitu na no. Ngaya na konti ngabong. Tiaway suwa. Sinaresi pana metinan ko narigi na konti ngabong. Sa mga pen guys po ikay na konti ngabong tiaway suwa. Kamra parigi tikiroy kanon na mitay di kayo. Sinamayan ako inanon na natangira tuwe. Itay mo to titay puran titay ay. Sinapusiyan na pera ratay na ini ray ni spay kanay at ay si amara kita bawa ani kiri do ya rairwa kito amemen